em bêjin got malbata me êra me hê 1920 salê Tirkiye serhildaneke Kurda bû wê serhildanê da du kurapê bavê min têne kuştinê evê şerî kêm dîroka tê gotinê Erê wek gotina pê Nadirê Kerem Profesör Nadir Nadirov rûmeta gelê me çinarê nût salî di dîrokê da çi gelek êş û janên me hene ku nehatine nivîsîn û tên ji bîr kirin çîroka malbata wan jî ji bîrkirinekê dest pê dike sê sirgûnî dîtine û her bavek welatekî çalkirine li serê sed sala berîn cîhan dikele wan jî tevahî ji aliyekî va Ermenî serî hildidin ji alî din va jî Kurd bûne du beş beşek bi alayên Hemîdiyan li gel Osmaniyê rêz digirin beşa din dijberî wan û Osmaniyan şer dike êş û jan tên jiyandin bi navkirinên cuda cuda serhildan berxwedan ferman komkujî û mişextî hêzên Osmaniyan di avrêla 1918 da wanê ji Ermeniyan distênin lê ji bo wan pirsgirêk bi vî avayî naqede Ermeniyên mane Kurdên piştgiriya wan nekirine ji bo Osmanliyê dibe pirsgirêka ewlehiyê li gorî planekê tev digerin wan yeko yeko dikin hedefa xwe di sala 1920 da davêjin ser gundê Hefşe Sorkê lê dixin axayê êla beşkiyan Mem Paşayê Ehmed û Hesenê birayê wî dikuşin ji pey Mem Paşa Keremê Nadir dibe axayê êla beşkiyan Keremê Nadir kurapê Mem Paşa û Hesen e ji bo stariya wê û zarên wê du salan şûn da bi hevjîna Hesen bi kara Sadora dizewîçe wek selefê xwe ew jî welatparêz e 5 salan ji dû kuştina wan ji bo tolhildanê Xwedê bi rûyê wan dikene serhildana sala 1925 ya Şêx Saîd da bêalî namînin wek êl piştgiriya gelê xwe radibin lê mixabin serhildan zû tê şikestin bi şikestinê ra axayê êlê Keremê Nadir bi tevlî çend pizmam û rûspiyên êlê tên girtin û wan sirgûnî wêrana zindana İzmîrê dikin 2000 kilometre ji dûrî welat yê diçe jê ve nagere yên mayî pîr û kal jin û zarin mezin û rûspiyên êlê gava tên girtin derbarên yên mayî da jî biryara nefiyê dertê kal û pîr çûyîneke alî Tirkiyeyê mirinê çêtir dibîne Hacî Nadirê bavê Kerem axa galê Belengaz jin û zaran dide dû xwe
دربن دچن درباسی آلی سوویت دبن ده سال 1928 دا افی اکترتی کرم وان دیم بردان ودگرن وانی لید بینن که نه مال هیه نش مال بات کوچبر بونه کی چیزانه لکدا چونه دو شوپا مال باتی دکوین و ده سال 1929 دا لسوویت و دگنده قیقاجه دا خودگیهینن وان لی بخاطنه کرم لورجی تیگرتنه حیا رایدارن سوویت تیدگیهیجن دمکی گرتی دمینه به بردانی را وک مالباتی 4-5 سالین بختوار دشین زرا مالباتی هری پچوک اپی نادر دوان سالان دا تیدنه نخوریه مالباتی عبدالله دوان سالان دا دزوجه لیش پی وان سالین شاهیه به ایش و آزارین گران سالین شینه دسا سری دیدن سرهد کرم نادر ده سال 1936 دا هیچ ده 49 سالیا خدا دمره جه ساله که دو مرناوی ده سال 1937 دا ستالین کوچبرین جه دست رومی به انگاش دا دبه که سیخورتیا رومی بکن سرگونی آسیا ناوین دکه اپی نادر لوی گاوی 5 سالیه دبه جه مینا ایرو تی بیرامن هیچ شینا باوی من سار نببو تی بیرام هات نبرداری مساکنین گوتم 24 ساعت وقت نوه 24 ساعتا دا کارق بکن کلمه خونه هر فرض هلدر ونی دو ماه ری هرن حیوانه و همه برا برفوشم و هر نکی داره پرتی و داره حیوانه بنوه پاییزا درنگی مها جوتمه و مجداری دو مهان به ترن رید چن هر واگونه که دا 3 مالبات جه سرمایه برچینا و ریا ترنیا دریش هن کال پیر و زار تیاغ نادن در ریدا دمرن ناهیلن مرین خو چهل جی بکن دگرن داویجن سری سوارا گره خارید من جه دو مهان شوندا دگیهین وی سری دنی ده 40-40 دا وان لگرا بودیانیا آقارا باجار میرزویانی والا دکن شرپین برفی به بجنا مهروانه خودی بروی وان کنیایه مروف قد ظلمیجی تجربه دکه لی کرد حسانن به وی تجربه کنین خوین کرمانجیه جبیر نکرنه بخور آنینه آسیا ناوین لوی گره جخورا گونا بدگرن و دکوین بنی لی حدوری لورجی تنه ظلمه هست به خود زین کریه دای دوان چند مهان شوندا شبکه دسا سر کنان دا دگرن میرن ایلی کشکان توپ دکن سروکن شلمالی دناو دا زاوای تزه عبدلی کرمشی کدا دبن سوا چه دبن
تو کس نزانه ادیه و نگرنجی ببرنا عبدالله دیاویا ربن دیاغ ناده جکربانا دمره ین مایی به بهار را به که رو حریه جخورا کوغان چید کن و دکبن بنی وان ولاتی قالو باوان که آسیاناوین که جمعتا سرگون کری جهف قطاندنه مالباتین براو پزمامان وک گرین گرخاری هر یک سر گنده کی بلاف کرنه به سالان ناهیلن کس درکه و دروای گندان و خو بگیهینه هب گند وک زندانین مزنن وارگهین ایسیرانه اپی نادر دبیجه جبو خواندنه حیاکو من دستور گرد شیره یک مهی ده پوزی من راحت لحقا ما قصاب غیدر کنتنه مکتب خلاص کرد خواست مرد دکمه انستیتوتی مرد بیشن حقاتا گندر کویتونه دکتر انستیتوتی دشکی پزن بیشم مرد گوت ملتق بگاره خب بنیزه قازاق خب بنیزه اوزبیک هم پاسپورت بنده ده هره میگو نه از کردم از شاه قازاق بنیزم دش ملت خود فوشم هوای یه مرد گفت مرفوشه او تکه و اینسته خو اینسته خلاص کنی سو بگاره اون خراش از بنیزیم قازاق کم اینا بکن که از قازاق اوشمیشم نکن نه هم کردن کرده چه ظلم دیتی همی جوی ظلمه ببینیم باشه جه ستالین را دنویسینه دبیجه هونجی لنینجی دبیجن بخوینن شما دستوری نادن من از هرم خواندنی برسفتی دستورات یا هری پایتختان تونینه ده باجارین پچوک دا ده کاری بخوینی ده سالا 1956 دا ستالین دمره وک همو جمعاتی بیشیا اپی نادر جیوید به خود ده سر خواندنی حیا درجه پروفسوری بلند به جبو ملت خو دبه شانازیه که نسن قد ایشو جانین هاتنه جیاندن دین جبیر کرن به بلاوبونا سوویت را ده سال 1990 دا اپی نادر 55 سالان شون دا عاقبتا عبدالله گکی خود برسه ده برسوی دا دنویسینن که به سیخورتیا ترکیه هاتیه تمامبار کرن و 3 روز جپی گرتناوی به دارزاندن هاتیه کشتن